Amasan ka Ngailut na kazana salam kahin bole. Amas penin proverb kat Korean proverb kat anaviawati. At the end of hardship comes happiness. The Korean proverb kat kanamu in hicha kun hin kitilkhou na kalung chim tai no min hicha kun hin kitilkhou na niaw kat saiding kanomin. Hiji chun tunya ito topic di vehin. Genthei nagala Kipana me ti hi niaw cha kahin saido nomin. Hiji Genthei nagala Kipana ome ti hi Chomcha kahin saiding jin ta sa le thagaw la mai kitilkhou di hin. Hiji chun thusim kat muvan lai thusim kat anaviawati. Muvan lai thusim hi hangpi a saiding ama he ahin ko hi kum som sagi hin theiding ahin ama wang kum som li a pha te nga hi le ama hi thi nga hi ji tai kum som thum le ni ahin pha te nga hi le ama hi a tha alian na tha ho hi ahung gi ji in adei bangin aliang thei te pon atin ho le amu ho hi ahung koi ji in adei bangin ani ading te ho jong akima thei ji te pon hi chi chun ahung tha sam ji in ama ding hin thi nga hin ko ahung hi ji tai ahin la ama dinga kinep na khat chu kum som sigi ahin na theding chu kum som li a ko na hi thil khat abol angai chi chu ama dinga thil hin ki ka adin hi tan do or die chu hi tan chi cha aman a gold ding chu pham tai le ngam na ta khana hi leng ji a asu se thei loading athat thei loading mun khana hi leng ji a song pi hi tin te ni to amu a hi achu a kho ji a atin to amu chu ahung ki thoya atha ahung ke tinga hi le atha agi pen ho chu aban bo do do ki ji a hichting le chun ni za khat ling hi gin Genthei ha sa thua ehung su kha thei ding om dem ti lungil ta hin khu amana athi anai kai jeng junga hin khu amana ni zakhat zo lang len atha hung ke a siting le aman atin le amu ho jong atha hung don do pha ting he ama anom ta ani ading te ho ahin ki ho ki the hung leng ki the ni siting le chin ama hin kum som sagi chu hung hing do ki the ichi hin khu a ama nuwan la hin khu a ki hin le wa ka ga de sa chu pham ki le sam number som thum chang som le ka nangin kalung hem na lam nan na hin to in ta salama saidin mihim khat chun lung tup le ngai chat ki ne hin ilung tup pen chu ihun na ding a hin Genthei na le ha sat na hin Chomcha hijongleh sau ta hijongleh thuk te hi angai ti chomlam ta ka saido nom hin chule rom bungi chang som le ki tulaya ithu naw hi kununga ichan ding lo ina hungkilang ding chu to ki ko hoi themin ka ngai tu thagaw lama kitilkhou nom naw chu hem tule Christian khat hi le tunung hinkho a konsona Kipana ka nei ding hi ti chu hinkho a hi aumsa hi ding chu ine ta hin ahin la hitabang chu Christian hinkho a inei kha lo wa hi kitilkhou la ngai ama wang hi chi muwan la hin khutu sima ko nai ga kitilkhou nom naw chu hem tile Chomcha leisit hinkho iman hi Genthei thu ding ingap chat lel lo diu pathina dinga na ito wa muwan line bon kum som thum ahin ben dinga nizakhat wing reng Genthei thu ngap cha na le ihon jong kum som sigi kum som get ai lo le mhem hin ko hi ithi na ding ni ko hi tep te the hi point iti ai thi ki he point chi ithi ma sang zenga he pathina dinga ikipi a ama adinga na ito a hi le kunung te nga hi le ton so na Kipana inei ding hi ti hi isei do nom khat hi in je chun hi chi Korean proverb ma ko na topic in la do hen lang hichi muwan lai hin khusima ko na ekitilkhou ta sa le thagaw lama hi gunchu ta apana khunu hin khuding gela lo hin ding del ding hi ti ga sei do no mo hin pathen pathe bo